bia kamal ka Noor Online TV kajan gwasame roja bana kwen shala do de ni Unify Force ba kala slet etela match tet kadian shala do Ramadan la le resa Sudan la kalat ajan dana ban linga jan gwasame mi jira mi jidit kajan channel me bi gor jen bi te ñogani re koken ko gor kono de le de ko chub gonten koken ten gor kon ke de kosen Unify Force shala do ba la slet etele ke match te ba la stet kadian na mo chajalat re kuma ka South Sudan banje chulinkel shala de no ko corpus nb man la pai welkel ron kina dara wi de jandaru de diok shala do ba Unify Force kdh e cha ngere wi ka South Sudan ka kimala shala do ba ja laslet kuma South Sudan la de ram kelendana la ler la kalat ni minister Michael Makwe ka duoben ba jalas let keje chala no ramman gwanleri re kuma ka South Sudan no ba ka laslet ke titkin telamait ba kamke chajalat Ramadan la lere la jalat jane telamait te ba kamni de kon kinasen kon bana gangre wi ka South Sudan ka gwasan be ka kwi ko ngin men balat ka ron kin dara wi jandaru don wan namo chajalat chala de kuma UN no cha South Sudan pen ko menni to ne ka ron kin dara wi jandaru de rew e shiwa ka pay badak awuna ka ron kina daru di daru dum wan ka changa jan jogu de kel ka pay diech ajan ba ka kulen ko de ka mek de kan ka kok en rone dane ngok ka mek ka jen wo shaga de kok ron kina daru jan daru wi de raw no mo chaje kun pinyano to go ne ga ron kina daru jan daru de raw awuna ka ron kina daru jan daru dum wan ka pay diech chala do an ka ma kelu talman ba kok re wi ka South Sudan ke talman ba kam ji South Sudan chaje lat UN chala do ba ka mo ka mek ken de intela de ni South Sudan atuga ka pay diech ke pay bakel ron kina daro wid jandaru dun wan ka jan gwada dan wonas ka monas ka kwengwe ni man balat chala jan gwada dan de ko mo meke je ka de Unify Force de ko mo meke je cha jalad nono ena malat ke je ka kwingone te cha yat pin ka ron kina daro wid jandaru de badak gwaselat ke malten re wich ka katum ka Sudan shala do kende nitin de laslet pek dian washop ke kiner jan dang badak wi de diok re wich ka South Sudan kende nitin konde laslet ka gwase dan e chalat ke je duno peng na terora rep ka dob dan chalat ke je shala do ejen e cha san selpa ker kene Dr. Ringma Chaten ka ron kiner daru wal badak ka kwi kwingwin men balat ka ron kiner daru wi jan daru wan ka pai wero enbe chala na me mi cha than ke jaron kin dar wol badage danen go netin kon tin ba kwanyala deni kinetin kon tin ba laslet shop ke nas ti shop ke kinete jan badak wi de diok la netin kon ko ala chol Unify Force ke deni tin kon tin bo ngot be kan ko kwing pin ka rona dan en lat ka kwing gwi ka ja ki kwing kware ka ja chala do ka ron kin daru jan daru de kel chala do South Sudan she deni de mo kamach ko chala do South Sudan de ne ka chikan ma chikan ka gor ko do badana sha ma cha ka gor ka jen wo de ka kam de ni je adob ko cha goro dong te kreng betok kanam lat ka je ka kor gwa zedane cha mal cha ja tan ka ron kin dar wal badak no ba ne to tin chal Unify Force ba ka gor ka ba ka nyech ko ken bu ko le jal ka wich nen kon la civiliane kini to kon la jiwoj tela kwar mi be kan chonkel ka ja chikan be chonkel ka Dr. Ringma Chaten chikan be chonkel ka self ke ma yadit chikan be chonkel ke bonten ko kien tin konin la tiatin kine de kon la politician jala do neti be ka neutral be kan gang na wich South Sudan karwade chaje kuin pinye nono ajen do badan ngi kana ka je an wone ti chala Unify Force ba ka yigla let ko be ka mal be kana ja to wano a changte rami chi korap ke rami de siang mu jeg de nyot be kana kep ka bom ka la dana chalat ke je chala do ken ke je mala te be mal be kan kanu re wich ka South Sudan من gor ke long okuma South Sudan ke jar wona be chala do mu we ken a cha me cha ka jaga ja de ke tin okuma UN ko cha je lo United States no ba me ba kan nangre we ke South Sudan ke ku ri dan ci tok ne ron kin daro wi wal jok cha goro tela man ba gor tin ne ne kon tela hali ke nasen kon la jogoj cha gu jo me sha Unify Force cha jala let de netin kon tela hali ke ne kon la jogoj tin tet ken ka mech de ka captain ken ko de mal der tin ka de nare mala mogwa ka kwingwini ka ron kin daro wi jandaro wi don wan na ma chaje kwingpin en teme jaka South Sudan ko bete gwan be long ko muwa
de ni wa la let bang tele kamai te de kanas kul ganga ke bo bom lung ko kene ko no kan ka gang kanas tit ken teken kamai chirkamen linga jen go rewich jaba ki ko morle ka be bor en ka pi boron tongmo ne ti den dial te kamai chala do men widin ko ken tit ken te kamai ba majeti ba kula kebdi mishio ba ne te konda la unify force ba kon mo kamai ko be kan mal bu kan kula lat goda nan gorja de wutan cha goro ba te kare mbuto ko ron kin daro jindar wan cha je kun pinya non ajen do ba dan gorjen go cha unify force cha je de goro no de je lat let ke tetka chengamen cha lat a Michael McQueen go ba ga iglas let ke tetken ko tele ka match ko match cha ka pen go de ka kam je so Sudan kume United States ko lugjen go dong de wede liberal ajen lat jen go cha ma cha ka gor ba yi kam metin kon tenin en kon tre wich chala do tro ba ke ko re wich so Sudan ke liu to ko to tin shang ka kan mete kon te to ka jeg den ne karon kin daraw wide wel jok me pai kor pai to re wi ka so Sudan chalan tema kan de to ba ga laslet na me kan reaction ki kan espele mayo tele mi kan lat ka ku manana chala ma ko elwes ko eneme chaje nok kuma espele mayo engo de ne de kon la de ni unify for de galas let bang ki lora tele mai teneken re wi ka so Sudan men la kona ling ni siang no la lat ke dagring ma chatting kan ne kon la bonde ki bonten ko ken chala do kan diala to tin la unify for sin ba mal no re wi ka so Sudan kan dial de ko mo kemesh ko de kan tin kon tin kamach tin sha de ne de kan ka kula kap ko de mal der kula teten cha kem na du no de kem na ko de mal der tere which ka so Sudan cha jalar no ne me jele da ni yeli ga jan gwasame ci Michael McQueen lo se la do ba de ni unify force ba kala slet tele kamach no mo ngode tele mi chan la do kuma sfele mai o kini de ko ken anu amugwa ki de ram je ko ne me cha je nyuk ni chiang la jalat ke jen Michael McQueen wo ba nas dialati ba kala slet ke tetken ka cha gu jo dong de ram gwa no mo jele da ni yeli ga jan gwasame me jira ma jidit ke jen channel ma gore jin bi jen ñoxane de ko ken ko no kono de lere de kan wo konten kon gor kon ke de ko ten gore jin bi ñoxane ko ken biat kamal bye bye kuma da mi wewe dala hambu tuiti dala gammi bi tuiti dala meti bilonti kuma da mi wewe dala hambu tuiti dala gammi bi tuiti